alai nara toro hanami boy berengong muna kami anak kumuna marsiajar atong anang parte nami partarias nama lo paridan na susu parlopan na dabo na jagari daon jalan naringgapan notan ama ni manotong o puli marpulane molorung di balu ho ulami halau du hohong mangurdo jala gale gale asa siap jur mula manang siap jur mula topa mula di rumah isu, mula di rumah gorga. Parsasaran ni nomor ludu, perserahan di solma. Parai perutuan perpesur si bitu mata, perdolong pusuk buhit, morgo bele-belean na. Alamar mula di nasong kodang marusung sungot dali, baik damang ba kodang mula-mulai. Mulai ada pada kami. Asa tangan mabotohon ujung nai jari-jari 10 marsi gajang-gajangi. Ati adong padohan nawi do pengalahkan nawi na lobi hurang jumolo hami marsatabi tua mata raja nangin atra sori pada terlumowi mai tua puta mula jadi amang pada nami baik amang kodang soba tua puta mula jadi na bulu. Seperti nami merpangido do bayami akana posomu asau purajai dai damai no purajai dabati nahisa suro jalan gir mangalabi napa jujung pinggan di hos ni matani ari pasaha sopa to puta mula jadi asang dia di pasaha sopa nami akana posomu naon naboy hami gabe panukunan di joluan ni ari ai namar niuk do hami di atani na tutua nami dina olo manukut to ina na olo gabe panukulan dina olo mangihut na olo gabe pangihutan asa dakas na kami mangirbang sungo si bunga jabu amang bay damang mato godang si bunga jabu.
Mau lihat emang pada nami. Oh, nggak ada beda mak panggilan nami. Ada yang nggak behada ini tua madok abang. Siapa dapat kesin dapat seragalangan. Siapa nang ngasih roham dia loh panggilan nami. Unang mari para langalangan. Kami akan aposon namang pada nami. Gudang dobe si buluson nami. Buluson rura buatan harangan dobe amang. Atau ngamang asalam tugu nang kami akan aposon. Baik damang masuk baru dia logo bulu ni sama pas naya mang. Sikap itu perniakannya aku tahu bersedia bang siapa paran yang puta opung pacur nabarani sekali masuk mana sida gusar pejabat sida bontok dan utara sekali masuk mana sida gitu gratis asal aku persiapan penuh siap para dia putar bukan Jurnabur masuk mahita siap para dia putar Raja Homban Nabur nasihat tolong sekali masuk sudah ada asap masih bodoh kita kabar sekian dokter bere ide bere siap Raja Homban Nabur ini siap balada siap pembarang yang puta opu Raja Homban Nabolo 5 ayo bilang parna ada ini
Mau lihat emang perkos nami, kung nasi kok beda-beda namang Panginoon nami. Asang dia matutuju pang songon na ilok na tua-tua. Asa bilangan somping mabinok katara bunga, pusang karma porik gulubang masa tua. Horas mamu na tutuan nami perdalad-dalan, mangomo mamu bertiga-tiga. Asa sa jiwa ngeme tulak lagi si marla suma, ada narenggan na sora sega, na uli na sora muba. Asa manok pa mau puta de mata, sinur na rinahan, gabi na niula. Si burma gorang akadadanak songon ulu sa pura-pura, suang-songon ima nagkamu na tutuan nami, sa ibenggeng majalah sahur matua. Asa markat sama baringin marurak majabi-jabi, horas mator di madingin tu pohon nyom puta si tuam mula jadi. Asa pati bulung sihala lagi bulung nyop popu, mangaramon di madito no puta de mata, makorasin ang sahala ni dopu. Rahu mana babulu mata ketak mana baborotan, monang mahita maralo musuh, dame-dame maralo hodongan. Amang pangkos sinami, pinahumul tiyo na binay kuasahatan, bayad damang ma godang siyo-tiyo, las parung lamang ma tuasahatan, maula di madidamang. Para dua putra Opo Maju Ngabolon Rap Bohor di Jawa.